this is a live version of Edo Chirana. Yan. When namukan ka pa'y nga nag-grade before, kinami na project mo complete. 1.5 lang tigrado makababaan. Aha. Perfect pa iti amin na quiz. Yang darling ay pa'y adamit grade mo na 70. Yeah. Kaya dati na nga to average mo 93. Anat kinkinwam ya sirot na alam di midterms ates manipudad da nagarem pati pa nag-review one in every single day apay kasta tu prometen so itatahan. Take 3 kanto di algebra. Naku, mato ha. Igaid mo man meti pa nagbasa. Please uray lang ang pagpasa. At kikinwam ya madintipim may amtay masakbayan. Kamit na tapuan ng ranking today. At ka na yun itinim. When I want tot nagan mon ta hallway. Nasobra ang ti love life namin. Kusan iyo so yang hanmet pay old si Kaubi. Baby ka, payhan mo sayang hindi tangalaing. At kinkinwam ya, finoward na ka lang ti joke na hawe. Kat kinilig ka nagmalmalen. Sigurado ka hanmet lang mistake. Nga sinong bata meten isutatan at di ka man ti removals. Mo ba? Tisisan mo pa yung nga mai-start. Please tata seryoso kan at kikinwam ya madintipim may amtay masakbayan. Our class, edi klase tayo tatapo. Tigiti square root dit dita. You know square root, ha? There the, you know, like Josa. Ison na kat may isa nga square root. Palakpak man po. Sutatahan at di ka man hindi removals. Tisisan mo pa yung nga mai-start. Mabalin, please tata at seryoso ka. At kinkinwam ya madintipim may amtay masakbayan. When maditimpay lang pakaskasangan, matimpay lang pakuskustuan.